Ku byanditswe ku Rwanda jondanye nko kuri iyi nkuru yo mu kinyamakuru Daily Mail ifite umutwe ugira uti igikomangoma Charles na madamu we Camilla bagiye kuba abantu ba mbere bo mu muryango w'ubwami bw'Ubwongereza basuye u Rwanda mu mateka yarwo. Daily Mail yandika ko bazaba baje kwitabira inama y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma bo mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza Commonwealth izateraniye i Kigali kuva tariki 20 kugeza ku ya 25 muri uko kwezi kwa gatandatu. Igikomangoma Charles azaza ahagarariye umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri muri iyo nama ya CHOGM. Mu musangiro ubanziriza iyi nama wabaye ejo bundi kuwa kane akawugirana n'abantu babarizwa muri diaspora y'Ubwongereza ariko bakomoka mu bihugu bigize umuryango wa Commonwealth. Igikomangoma Charles yagaragaje ko anyotewe no kugera mu Rwanda ku nshuro ye ya mbere. Yagize ati njye n'umugore wanjye twiteguye kwitabira inama y'abayobozi bakuru bo muri Commonwealth ndetse ku nshuro ya mbere tubashe gusura u Rwanda. Umujyanama wihariye wungirije w'igikomangoma Charles ariwe Chris Fitzgerald yatangaje ko ku butumire bw'u Rwanda iki gikomangoma kizagirira urugendo i Kigali rugamije gushimangira umubano warwo n'Ubwongereza. Aturuza bari uruzinduko rwa mbere rw'umuntu wo mu muryango w'ibwami mu Rwanda, kimwe mu bihugu bitarasurwa n'umwamikazi. Uretse inama ya CHOGM azabaje kwitabira, binateganijwe ko igikomangoma Charles azasura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali ruri ku Gisozi, yunamire inzirakarengane zirushyinguyemo ndetse aganire n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi babashije gutanga imbabazi ubu bakaba babana neza n'ababici.